KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi MLA jongka Jowai constituency uba Wailat Miki Shilla hakasni thoding jongka Hendreu Terik ubnai Jemang Arajar Arpuar ula plipa ba ya kajing ajing hikai sengkam kabasan pusan sni kenti sha ki phongut ki samla shinrang bat kentai ki balaya shimbenta haka training for business startup kajing penlong ya kani kajing ajing hikai kadai kabala shimkhiahi ban penbit penbiang do MLA jongka Jowai constituency uba Wailat Miki Shilla Hakajing play yakni kajing ajing hikai la sakhilang da Deputy Commissioner jongka West Dentia Hills District uba Garot LSN Dykes ki MDC jongka Dentia Hills Autonomous District Council u Principal jongka Thomas Jones Synod College u Dr. DC Lingdo bat kiwei ki reo sempang ki bala ajing batai shiki samla watkam ki long u District Industry Center Manager uba Pierlet Toy ubala batai shapang ka scheme Prime Minister's Employment Generation Program kabala mang kerpang nagabenta ki samla ki bamdon kam don jam kabadai ka subsidy program kabala 5% Kadbau Chief Executive Officer jongka Jowai Cooperative Urban Bank Limited uba AN Muksor ula batai ki kam ki bayadai bat kapan Sargarat mencuadang dukjit daga District Selection Committee to man chairman ngai jan kubur bayu ya wong hini wa mana de piu apply mana to iporo select ji u phase bang hedi poro dang duk select the yo forward application bi bang kani on system to man da wi ban wa dan daga scorecard ko pendap ke poro apply ji da pass ki da dia pass mark untuk scorecard da dia forward application ki bang Tamanda mandi chambuki kami hiale mandi chambuki manual di kamera mana gon di apply terada keli wa ikwa gule kiubon geli ki ide yule wa kwa aro wong hini wa kani scheme Prime Minister Employment Generation Program kan kama go EP entrepreneurs daga manda de pigini training the man pigini full fledged entrepreneurs KMK Mahabayavi. The iman ada kini training ida wani course coordinator yang cimi yang mobile number yang itu yang viewer kamtam yang itu dewa daun gitu atau daun gini uyo kusnama terternante kamtam itu gitu tikna baha wan jaga training gitu cross yang kendi baha persanjana I o phone bi o khod ipo wan cha officially yo can apply bi ka Prime Minister Employment Generation Program ka PMGP kata ka scheme da wa ipo apply do arasan lak ka project report yang fi manda do arasan lak ipo apply em gale subsidy do 1000%. Ka role re ka kam yang kibang au penhe Klan ya ka ni startup wa ya ka kom financing do ye yo amba di ba to usda ini de ukna ki buga paro kastu gani story to spam Flipkart de yaro ki partners sedang di sulap tengkar kuasa tadin kada to every business plan ka dong post coordinator ni wa MK kan solid business plan yang yogi dai sendiri dengan idea ini the Flipkart they had a solid business idea the sell juga dengan idea ini sedang ngirim kuasa yang ki usola ini kontrol yang sengkan ki yang maki job providers instead of job seekers dan harus startup environment jadi setelah ke selong dan man mature bahasa environment tambah ki tahu juga jadi metros Mandem tiga business idea, ye pi uto funding. Kebanggaan kamtam berjuara orang untuk program ini. Sebuah guman unik kerja dalam kenal ini sepanggilan atau dulu kebanggaan ini dan ini KBM headquarter for Jentih District. The iman unik by
Nemai ke konkret kami everything di policy yang ini lalu mandi cater ni ke requirement yang di local population. Kan kami loan lah, nado kedai kuai, nado kedai store, nado kedai retail, nado pharmacy, nado wholesaler, nado kontraktor. IM lot kita gini. Dah ini lah apa kena di wa neni semat kat teman successful hadir wada participate in this program. M kesko bulan ke bang yang ini. Di ila dapur dah study feasibility nang sedang tapi ye extend ke financing. Kawai kejenglong kebekum kinong sengkam lene ki entrepreneur ngidai bandon ngidai bandai ki bakloi bertresitom bat bebinot hagakam kebaar umdai bandon kumsiem ban kanang dir lene ngasdang sipor-por hadien kata ngaino tang citeng klem de pendep ai keba mok ngaladon larai nangkong ban le ban yang lagi jong kejat ngidai bandon kataga jeng sengau thu ba ngin ya kendu ya kejeng lane ki tiang pengkiang bat ngin phai selade lana ngidon kita kejeng ki tiang pengkiang ngidon em kata kejeng sengau thu dan takasap ba kumno ban job ya kita kejeng kebalai lana pisjiat ya keno ke jadkam lana ke enterprise pidai ban ru ya ketokap lada ngamdei priu bas ngam tenak ban rijingri ngatrai lagi ship ya kata pitrai tang ban kamai le pemdon re ke jinghon ha kamen siam idai ban jiat ya kata kam ke bagi id nadu ke besi ni ka thong kawa kani ka thong poisa wa arlak paisa thu bakla yo bikat tu wan do yo piwro arlak ne wa ban che Henry kani ka arlak to kamu ngini to man ko kani nga kwa ka man kamu kerja competition ni bai le khnang yo perkat pi na bar yo ko comfort zone yo pi mem kwa tu wan bi na program ni na program step boy bi hayung chilo mu na panang vai ka mobile phone pai pi Facebook pai pi Instagram mem kwa mana boy bi ni nga kwa pai pi ni kai itu de kam itu bijai kam ki chwa kwa go thu pi kwa khandang yang pi perkat pi utam pia ni jabe nyong pi Ladam man ngam teo kana bine ba email ni ke competitive world. Hak perthai man competitive ba. Tene te daw ladam man pi ladam perkat pi something different extra. Memo notice pi, memo pai pi. Tene te daw ni da ongi wa to wa. Da boy ye ni kam ke competition ko daw kaun bun ki benta na do ka attendance ki yong pi. Ka attendance ki yong pi ko kaun dep te kam ni daw man na dem ki wikai pi at end of the day da present pi business plan yong pi ko wa waro chkat tu bi training laki le ni dunani ki ki training ki certificate hendrai in to wi pi dukat certificate wi pi training ko wa pi da present pi ya ka business plan yong pi ko da ko program coordinator yang pi persnya ni te gani ga business plan yong pi dem te do mesti man ko wi dem te le dem job pi he ni le dagan ni business plan rapi leni dem terdapat tai pi ki junduna ni business plan yang pi ladat pi seite biang ladat pi seite kami dem te rapi ni business plan yang pi lad MVP tang naga jing trang na pi ang wa cha mai we hado kat te dang bon we go phone nga kiwong ton ne panyo ton ne pamsia admission ye ka khon hai tu ton ne pamsia admission yo pu hai tu nei bha kwa phanai pi hado so hajar tam kinong apply ye ka ni Hado so hajar tam kat le is kan snia elan itu. So hajar plus te perkat pi kin rup hau ngur. Nang sedang patan mu di le hau ade. Ngam boy tang le hau boy memo ban. Ti. Te dem ne te nak le hau te pengkuin rup hau. Ne ba yo ba pi ke space la mem. Man sutom ngapan ma bo. Na kitu ki wa MJ select. Kum em tang wa kwa ale wa sure ki wa to ukut kedukat kani. Ba ada yo ke response yang ikna khnro yang I kan ni man do continuous process katu yang tho aga la tangwa katele kam om kini yo he ko klam ni chong wa happy mulla da kam om gi mo ka first impression is the last impression
ka jing sedang kawan lada ka niman successful go wat nga la ye chu dan yo man sen chu ulai li thu liwat ne ba kam man katte memle ye gani ne won ka skin ko da perlu da personally na personally perlu da gani to alang ba won ka skin te unity la da yo ga pi kre chu tom pi la ni yo gani program man successful ko ka te to o chong wa